Mwebie mutegeri wa Meru TV ngugwata geni kiri gipindi kya mwekoro umume tugwatanirite ona mama mazingira nkoirere ari na ikundi mwanya mwanya birethiritwe atongeretie mbuga atwire gikundi kiria go to introduce rabai. Gikundi giki gitagwa Growth Self-Help Group ni gikundi kithithitwe ni area managers na aturi bantu reji. Gikundi giki kiejirire ndira twanda miti ni utugwa ku greenhouse schools and community. Tora mbwejira netkia ni ritango ina county government and the partners na national government. Itwejire kwanda miti kirogine na chief ejengi bejira bandaja. So nano area managers bandaga. Rindo ni person ira chief ena na area managers bao. Ironda muri nao. Ketere chief area managers bena gikundi no twambire something. So ire chairman bejire office ni beto na secretary na ndi ba register ba members ba netkia. Okay. Lakini bejite already bena gikundi kyao. Na ndi beja ba register. Piro ndabekire na ndi no ntubu kumenyera mite na buku rima utembo karabukiritu after twathithia restoration. What next? No mwanka tuswege into kya gutuma tukare tunyone tonembe mbesa ito twatikaniririe na ndi twandi migwashi kamyanga. Na kira giatumire suggest migwashi kamyanga na twetikanirie abo ni kumenya mantu ya climate change ara jakina na mpempe tulisianda nukwirwa challenge ire inayo. Uka muganga asina konoga kare mundene ukarea ukathithia mantu aminge ndako kinyo kona mbesa itwetikanirie ndabira nandi na process no munka tuthithie process ira kenda bomba kuhon na tumni mugwashi biri kujukabwa na kinya bongo pa participate ba hon the project iro to partner na partner utawa Green Business Kenya Limited na batu ndabere ibeje kenda bomba kubaritana na kubera mantu aboko nontu batu to expert baboko na tutina that expertise ya agroecology na ndiro pejire tuja twagura migwashi tweta karo with Chanua Farmer Kenya Limited tuja na 3 types na botwabera nande ibeje na muntu mwashi jura ndite njewe eto thithie ndemo twathithie ndemo na ndi gitara guketha tumenye ijuri kuju kubua and then nindenda gu test ya commitment iro twathithirio tugeta mundeni ukona types yu na turanda migwashi na ni mabarathithe mantu ya kurigarani baramenyera baramikaria mwankera akura bakambira za una ndenda ombi introduce ra baba bareaza na this mweri jojo tariki mugwanja turare akiatho giki nene amu yo gukungwira na kuria migwashi yes yambira iba baba na ndaja baibo atongerie bagikundi tuina chairman tuina treasurer na secretary na tuina assistant chief waja untu no direct agitweja security na karija patron dirantio ya na ndi no bas introduce na bagwirora tubadilika chairman mbuga ombere wewe uke gikundi na gikundi keu ni kibugite tari Marieto mbere mambita kwa Wilson Karia ni chairman wa gikundi giki na sababu ya gwitwa Kirothi area managers ba coordinate location na coordinate location ina sababu hizo ni ithatu coordinate Kirogine na Rukura na ino ntutu anda ukaba antu bonde bo area managers ba location bonde joga twaswaga inisio sisi chamera twachita Kirothi enda gitwa Kirothi ni area managers bo bonde uge form group yenu kwa poma area kutithagia ate watu tukipoma kikundi gikira mbere ma watega tukona area managers beta bagita baba bari mwe baya endo ya mengi twabangita gikundi gya tukithwa tiya gutethana miringu ground ni twambiritie au lakini ria our director jiren nyumera ekwethia primary green no twatonyerere batu na ndi twasirinjista kinetikia na hiyo ingĩ gũtacang'ua pama na ndi tugutonya kibo na ndi ngiro twanjiririe kuanda mite tukeja gwinara ici bagitone tukanda mite na ndi tukwendera gwita tukianda mite na ku ona twanda mite tumagu tutiona gya kuria iro introduce mantu ya kwanda mikwasi peta batugurira na ndi twanda na itukwana tutekia na ndi kira kirio bati turenda kwanda ekuria na kuthithia mbesa okay na ndi ore no treasurer treasurer
mbuga kwe untu pongi botithagia introduce mbere ombire rieto riaku alafu na ombire thea kwe botithagia bakureta mbeca gikundine kenu. Okay, bwega uni mbetagwa Daniel Muriungi na ndi treasurer wa gikundi giki yo warike kuigwa gikundi giki twambiririe na thina nyingi ou nontu area manager yago twategire tuona gutu tutethio tuonaga itwabangire kubanga uria tumba kuthithia tukona gintu gietu na ndira tuone director ujwa kweja atwa mantu ya kwanda miti itomithirie miti na twanda na engi aturetere nyingi muno na itwandite miti guntu kwingi sana na ndi twacoka na ndi atwira mbere ya mucokeria nkatho no tunathithie mantu amega no tunawe na tucanurire antu amwe kinya aguturete kundi kwi witwa Sanua Farmer kwenu ndona agutucanura no twatwira na ndikia twanda miti yake tugutwela ya kuria atwandika aturetere mbegu ya mikwachi na aturetere mbegu ya mikwachi atwetera mithimba ithatu au tweta mithimba ithatu watwika nayo itanganaga ya kumba kujwa mudene no tukinyana ndi munda jotu jutojurire nukuona kuri antu jutigere na watwika na ndi no tunatu tutai tukujukia kanya gaka kumenya mikwachi ni gintu kina gitumi tutari na mikwachi mingi na mundene yetu ira tumba kuanda tujure mindo gatwendaga lakini nande akweja twandire mikwachi ituonete mantu ya mega ni ituonete ou ni gintu gigatutethia na ni untu bugete na mbere na ni katu kuromba tu kethia kuombika nontu au atirite ni ngwitikia tukaanda ye mingi muno na gikundi kairia managers ni ngwitikia tugeta kuraya nontu nandi tutibatu miaga tu gukara turi kario ou tutina untu bwa tukuthithia na nandi tukuwatanira mantu na jau tuona kinya ngugi ya area manager na bionde ibikari bwega na mbuga ugu ngipo mbere secretary secretary ambere bukiambiria thera kwe challenges cha leo na mbere ombere rietare yako Areta mbeta wa Grandes wa Mugambi ni secretary wa gikundi kumatu kwambiria twatwire karaja twatura kuthiuruka guku gutwana bacukuru tubaikagia cukuru tugeta twitega bara bena thina nja ya best violence ire nji tura nturene na ndi ugo weta no kenyange kagita gaka ingi ugicoka nje kunyote gintu ugeta na ndi twejoka randi burumbere buru na chibo wetu na banda na setanji chiefs twatega twona ngugi tugwita etebui tuona nandi kindu tuuma nara gutega baba na thina mbali muno beonsi nyamera baronsi cithara cie njenda nandi tuona antu baba twana batu turana njanja cietu ciaurire ati tukaba tucieke antu turite ngugi turi amu twatwa kuthithagia gatibu banking uko tuko kweja na 10 riaku ugeka nya twakobithania ugeto kagura no gatu okathithe nako gauntu njeku tweta twarura nya akaunti turija ndegwa December nena tumiurago wa area managers nandi ngugira ciotheri ciathirire nandi nukumenya orio ruthure wa ndithagia miti chibu wetu atwita twira miti itu tukanda ontu itu tumenyairaga ntura nambi antu bothe kambira gikundi kenu utethie na bwakurukira nandi mbere ura twitwa kurukaira ngugi ontu weja nyajo kana utheri gugukana utikio winakio nandi tukwambiria gikundi itwambiririe gakundi kurita tubesa tunini twarita ciringi 50 tukakobithania katibu banking yao o muntu akana na gantu gakaio ou twatungana ou mbeci cio twejere kuthuranya December ne tukagura nya karegwa tukana ko muntu ageta kurua kantu njewe nandi riu nandi tukwambiria kuanda miti irio nandi twambiririe gutega tuona gutebui miti twanda ni kurirwe amiti jikende gakara bwega ri ni atia antu bakeja bakura tukija ikurie thatu kima kia kingi ikurie na tugeja muntu akauma ajwa nyanja keja ucoka iragia no twitu kwenda change nturene yetu na skuru nandi no kumenya manda brother ria jera mikwachi eja ira thuru ofisi eje ya chief eja atwira uni kuri ungi ndathuganirie tomure ni atwira turi anda mikwachi na mikwachi kabuja kuraja tomure mukwachi tutike kuraja atia mukwachi reja kwethera kaja
atwira rije kabwikia kuraja ndenda bothithie tuthithie ndemo na tumake ndemo twande mikwachie kuguragwa nande challenges cia cirio imbura twande yema tutina ruji mbura ekuraga kinya kung'ana etaciarire nyora twabangite nontu mikwachi ndonaga yari turenjoka thaka mbura yang'anire kuma May last year kwija thaa iyo tutwamiandite May irithithia bwega muno nande challenge ingi nyithoko ugatega unya thaa ino kona mundene no tucura tukamiendia tutina kwendia nande kwa unye kona nya twantie mingi tuga tutina thoko nyaka ya wisio kairi nande roko mya unya kuga tuwithia ende turuga kuringana na Madam Ruth na bara bagwatanite abo no visieje yetu ya chibo itukona chibo bona kuraja batucwira thoko na ini future tukethwa tira antu bokena itu bua twete nandi ki sub chief achi introduce nyethira oni muije nontu kwio twona na skuru alafu twire gikundi giki niki waendelee kugi support wija assistant chief na benderete atea na nate bagitethia community wega madieta jakwa mbitagwa Rosemary naitwa Motea ile official lakini mukuru kwetagwa Karia ambethera ndisi ni assistant chief kodine sublocation kodine sublocation ni aja tu kalinde guru na inya project hii ndene ya kodine sublocation na mbuke imkuigwa nji kumetie na nkeneta muno nuntu kwa gikundi giki gia Kirothi nejo ntu twakiambiririe nuntu kwa kwenda kuthondeka mazingira jetu au twandite meanga mbere gwatura tugwikieni antu bakeja gutwiro nyethira community netetheka gutwiro ti gintu kiongwa muntu aringiuga kiaumao lakini riria twakarere ndina area managers itworanirie na ata bomba kuthithia nuntu twinde itwijiteka kwi mushara bonaga kuma kithirikari na twonanie ni ata tumba kuthithia kenda bomba maisha yao gukara bugwega ibatuthethagia ngugi muno itoita ngugi cia kuura nchobi cia mugasha toita ngugi cia kuthiria ndoa nja na gutumana bonthe beta cukuru na tabaita ngugi u ituigagwa tutikwo tutina bio barea so itwakirire twathugania ni ata tumba kuthithia bomba kwija amwe na muntu omba kuona gintu kiria omba kurea auma ngugine na ituonere tutiona mushara jwa kubarea lakini tuonere tugachwa murandi tuna partners betu akina Luthu Kawira wa mazingira na Chanua Farmer uria watutetherie kinyawe gutuchwira mbegu iwe njege mikwachi tuona tuno twite mbali na mbuga ibwega nuntu bwa Madam Ruth nuntu nejere nae na Mwangi nuntu nendaga kuona mazingira jairie jabongi na kinya tutikwaga gintu kia kurea oni mbere ndi member wa gikundi giki nuntu impendete kinyani development na impendete kinyani tukira ture twindete bamwe bakirija bange bena mparaka na bakiura gimbie bothithia na impie riria we a leader no mwanko tongerie by example we ani withiro patinete nabo batikona taba kuthithia ontu bubuthuku mbere kachumba ya kulima mukwachi twire mikwachi ni tharaka lakini area yetu guka antu batikuona bamwe no barareu nuntu batamenya mukwachi ni bia kurea na ni mbesha na igwa kinyire mikwachi irandwa kwina thina nyingi nuntu mbura itang'anire mwaka jura juthirite na yanderwe iraga mbura lakini itura juthimire tuona mukwachi ni kimera gikiega gia kulima mbere itikwenda mbura nyingi number 2 itikwenda fertilizer na mboleo number 3 itikwenda kinya gitari nene kenda gikura na gintu giukura naturally gitutumirite ngarama wao batwe kumaria twandere isibogua kurimira mikwachi teka kwengu gingi yatwa
kuona ke ni kutheri na mikwachi etendete nyama ijue mirito muno ina mbolewe nyingi kwa imu igintu andi na igintu kirimika no tirie tina mbewe iyo irayumba kulimo na sufa urampa kuga ituonete mikwachi ni mithongi kuringana mikwachi ira itwandite bara ya tinya imu ithatu ciaumire kwa kalo lakini imwe yaumire nturene cietu ira turimaga na inya ije turimaga ni miega kwou tutire inya murimi uria na mikwachi kwae ni thuki nontu kinyerega gwita kuthithia industrial product no gwita ni okenderia arimi roko na ukona mbeca ngona chipo na rono rora rwa gikundi kienu je karwende akendete muno iyo ma mugachema nutwire mwaka jumwe iri thatu ijite buri ona buri ariku vision yenu ni iriku vision yetu watu kwenda mbere maturenda twambe turitana itagwa capacity mbirunde turitano tugeka ume bukungana ino tuno tukonana kabere riu tutonye nturene turitana ntubo ponde ai ntura yonde ya gitabure menya mantu yakata yaje sasa muno au angina ndi kingina yo gatu karomba no ntu na barumye ne kwasera bega ne bui idoko market ntu na rija jamyanke wijite iji keja inya jwambe yu ke jwambere ikwasi ke bere kote ne mingi mono ko na ni kwasi we ya ko thine ri ba go kwenderia na nani na popara tukulitani tabaga gwa nkoro ko na ndi turuga kenda myanke wiri ija mikwasi thwe kimenyeka bwega itucuro thoko ya mwanga yujite jwambere kenda nanga yungi yujite jwa iri kutweka na nda tukumara ome kulitana na ome na ntu bagwatire mantu ya mukwasi no ntu bararumira na biba ni buru utege ntuke kuma ke mikwasi batarumira ntu kwa ntari kumwanjaja barire clips banyo suru banyo ya gusamu kwa ndi kera ndi frying mikwasi utege ntuke ke product de mikwasi batarumire ko na ndi bagwire ni betire ko anda nyambe bagurire ko na ndi tusuire thoko kenda mwanga yungi ya mikwasi imara bagurirwa nange wingi gutara iri idura ndi utandu mikwasi tikwendelea bwana ya patron mbuga neke mikwasi wa kulingana na gukari nukuona ura riera rigwitari cincagia na mbura rimwe rije kaure nyingi ore mwe gacoke kagituka imera ja ming'au na pembe bikarega guciara so ukategera kuona mungasi no juju substitute kwa jairi keri irio gute product ingi umba kuma product nyingi kiri mukwasi mukwasi juruga chapati na lila weta sibitali chapati motuju ijwa mukwasi lila weta sibitali okanu chapati ya ngano ubati ule chapati mukwasi nontu mukwasi yote na gintu kira twitaga gluten oya mukwasi jo na lot of calcium mukwasi juruga chips juruga mukimo mukwasi juruga crisps mukwasi juruga gochu ije kinye weta ujipawa mukwasi kiri irio utekyo yutemenya mukwasi jo derukagwa mukwasi jo akagwa mathangu jara ja mukwasi ja kimaga mukimo jari vegetable mukwasi jumaga irio bya ng'ombe mukwasi jumaga kinye ni industrial products juma industrial starch na jo kauma rangi paint rangi cia gwaka nyumba na jo gacoka jo kauma gluten nontu ja briquettes makara ja briquettes kira kimbainda ga imutu jo mukwasi it's a binder information of briquettes na kinye mukwasi jo kuma gas no kona kaliko kageta wanjiko koko eta koko jiko ko kai koko kaga kaliwa plate nganya mira kinya mukwasi jo extractor jo kuma kangas kara gakomba kuruga now nandi challenge ira twina yo nontu ate kuruga kinya market yo mukwasi nini only that ugita thokone kwina broker nyingi oso mukwasi jo tekekage gitarira iraja so jaja naandikira ndomba we wishas kabara bakwenda kupartner antwaja ka kuthithia ka machini ga kuthithia migwashi na gwika na kundira yaja gako akanya ka we wishas buga twete kiri treasurer wengwa no dere toke gulika na gikundi kiki ibega wini mbere gikundi kamwe na gikundi kiki
nontu ndira tukuthithia table banking ituonaga mbeca no bwenderete na table banking no twendete nayo na ituonaga mbeca na nandi tukuona tukethwa twikuraja muno nontu mikwachi twamiendia igatwikia antu araja bwendia mikwachi twendi mikwachi tukakireta gikundi nikena tumba kuchwa ura tumba kulima kairi saidi nontu tukwenda kulima urimi bwibu nene muno tuongerere na munda tucoke tuongerere na urimi tuone watu kuomba kwarama sana Secretary Mbuga buri na baba nipo members ba gikundi kiu bonga kwi baba na apology ende tudora 316 tinde amona madamu na chipo bonde tudora 316 bamwe aba na apology naro menye tukwetho ko to kama chege na ndiba mwe betre kwendera mandiko batakinya ende itokara bwega mutegerio Meru TV twethira tukiona kanya nini kunogoka tugicokera tukethira turi na gikundi o giki kithira gitana mbere gutwara rukono rwao ugeta kuraja Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Gikundi ni gintu kiabata muno kiri gukura kimbecha na riria kiratumirwo bwega gikundi ni kiretaga utonga ndene ya michi na mugongo. Vikundi za bure zimekuwa zikiendelea vizuri for those who are registered because they have been able to access government services and also access services from other organizations. Etora ria buri ikundi ni biretete ugaruruku bonene kiria kari gotiko wathuranduki nontobo gwatanira na mwende wa laiboni kwambiriria Jumatano ije mwanga Juma thaa 1:30 cia ugoro na thaa 3:30 cia ugoro aja kwa Meru TV tukwanurira ikonie inya ya ikundi bure. Gwatogeni okairi mutegeri wa Meru TV tugwatanirite na gikundi gia Cross kiria kiri na area managers bethera bakiendelea gutwira mbuga gikundi kienu chairman
imbi kiretete kiri community teke babu bwingwa imbi kiretete kiri community ki community ya kothe no gari batwe na ite bategete ki mantu ya yonti yete yendekana u eto ni utheru itu twitaga tukambiria kubonio bakabatera kuthithia ki chovingi cinya kwa cia ite zazawa iroko twitaga tukombuthura nabo manga tugatiga nje gucenjia turi amwe ugeba kwa mtu njeo tena kioro bakiza mtu tugwita tukabithia nonto dia tu maero tira kintu amukabisa manga tukona gutika agwenja kioro na gya kiro akibatere kwa community ni area manenzi ndia sibao ibatu jana ibatu etesima ya ogo wengwa kwa gikundi giotethetie kwa kyo gichenchetie uni gikundi gichenchetie nonto mbere ya mataka kibangi ja chairman ndi ya chairman gikundi gichenchete nonto mbere maburu twatinda gwitangwe na mamanda muna muntu agana kariu lakini tweja yanga penya ngiri 5 pagamba ngiri 5 ciagwa kuma ki gikundi na gito bia tu tubuturani anu je oni kambio chogya kaora na ka interest ona nda tu kukan mbuli nte kaineo ndatanga gura na kande ka kiro diga tuma bitango gereko eje gikundi at least ngona yo tuma tugukira tugatwaga ya iria manisa ba muntu athira guthio kakana njagariu ya aya kire treasure mbuga ogwe according to you nate omba kuthima weti na mbere bwenu mbeca ile bwe nacio kana imantu jara bukathithia ja manene kana ukamisha atia success yenu bwega batu tutiona ntuwa mbeca pengine iria twina cio ta iria tugeta gucwa no mwanga tuthuganie muno imbio tukathithia nikenda tumba kuona mbeca nyingi iria ciomba uteithia maica jetu na ndio twategere na tuona na ndi turenda kuongera nyunda hii nyingi nikenda no tunawe director wetu na twirite agatucwira aguri bakungana na itugwitikiria atucwira aguri batu tukathwa twikuraja muno no tumikwachi na ndi thai baba ingi balimete nyunda hii nene muno ni baba angite kuanda na batu tutungwaja gikundi na ko kina muda jwa kyo nandi tungi kyongerete kandu na jona ndi tulimite nandi nikenda bakomba gutana mbere kuanda nkuruki kwena muda jwenu tukurima muda jungi nandi tuswa muda jungi nikenda tumba kwenda aja ikundi no tukikundi iki tutikwenda keja kuthira no tutukara kuambia kuanda na ku ni tukaanda na ala tukambira kuanda muda yetu tukara kuthithia na jua gikundi yake againya no muntu akona mbeca ciawe na chionja kwawe lakini gikundi nakyo kicoke kiambire kwagainya lakini no ntu ikundi kethwa kina into byakyo na tutu tuna into byetu ningutiga tukethwa tukari bwega mbuga secretary kuri na murandi jonge bore na chu tigazwa mikwasi kana kwejuko kwangete kwethwa bwe na chu jonge tuti murandi jonge tukwenda kubanga thai nontu ina ndiri twambiretie juju niri judiarera mbere ko tutamenya tukambira jonge ajoringa juju utije wetoka ito ina ng'ombe ijuru imwete ukameria ri ringi ingi kiuma tunini na ndeka ko igwa gutejete kuma atu turenda yeje turenda kwamba kurikanya na juju tucwe munda tuande mikwache mingi riu nandi tukithugania gwita murandi ne jungi nontu tweta kungania mirandi kega turetera thina haya na mbuga mbetakire assistant chief otwere na ogwa weja munene mbuga na weja member wa gikundi na tabodara boki menyanira bwingwa kwa bwingwa kenda mtu ethirwe na checked discipline wise uria tumbaga batu ta nene na members ba gikundi kumba gukarania mbere itwendaga gikundi giki kigwa gi assured ati security into biawe irio na nikyo twaberere bali meakuĩ na kambi echivo
kenda muntu noli kuni untu kwi magerio jantu kuigwa into byali mwa kwenda kuya nyabo kubiruma na ndi mantu ja security eu neo anjende number 1 kuona into bya gikundi giki ibimenyeri bwega na byajo kwinya byendua mbeca cie kibwega ni untu ikundi bila bingi bimena na mbeca cia twa gutonya untu kwibo bakwenda kwaya bangi na kubatunya kuo ituaga ukeja kwithira wina untu bubwega bwege this group kinyegeja kwa imuguri wona wa thoko ubati kweja kinguru ukauga kwina muguri akeja akathithirwa vetting kana agategerwa tukaigwa na kugura bwega akaewa ngugi na mbeca igekwa bwega kiri account nontu irio mwanka members bakaranthi bakauga uria mbeca ucio bakuthii yes aya mbuga treasurer na abo manager nontu kwi bwina table banking bwina project iria buthithagia kwa wibwethera bwina profit na table manager profit iyo okay pro ya kwina profit ira tuonaga twarigena kumiona mbe twamba wikia bankini kwa bwihagia chenu banki twikagia chetu banki twikia banki tugaita kairi no ntuboro kwenda tutikaga mbeca njana ugana ndingeka mbeca na ndi uni mbeca ciothe twaitaria tuona profit ira tuona yonde twikagia bankine na ndi watwika muntu urokwenda na ndi na kuigwa na kwenda mbeca tugeta bankine twamuritira twamunenkera kwa hiyo ndio tuna mbeca ikyo tuna madhuganio mbeca yu chenu yu boreta mwabwetha abukobithanagia gatu kobithanagia twacunginaga interest kanini kwa interest yu itherwa i profit yenu ira profit yetu na yauma ikauma tukamba cokia bankine kenda na ndi gacoka urongi ukamienda tukamwitira bankine twamunenkera mbuga babwe boya nene chairman kana kwi utethio babwe buringienda kiri gikundi kenu bati au kimbesi tuonaga kana tukona thaiji takasing'ani cia kumba tuthige mantu ya tukuthugani na itukuthugania tuonete ndoro twaba twina macini yetu ya nya kuthiaga mitu na kuthia gwinto bionthe bikwenda kuthithwa nyumera bari andise nontu mitiracima turijage iru giake no itiwage mutu into bingi na ndiga pakwa bwa na tukere yantu kintu bagutaba kono kithongi kona tukaya kona ya ndona twagwira sana na kingi kinya kutho gwita kutho kuriungwa cyana factory kutiba mito into tabiu twatugera tukathoma twigikundi ikintu kingi kithongi sana yeah okay mbuga patron no ithire to gitongeiri ikundi bibingi kiki kwi untura personal ugo thomete kibo ya gintu kia mbere they resilient ni antu omeria nontu kieni kiu kinya rira ndaberie turime kiari kieni giki umo kiriaja antu babarimire ndaberi beja migwasi baranda na gintu kionthe kiria wabathomithia batikurukana nakio ndaberi launching tukuthithia thirire corporate nontu ya kiatho kiki aria twatumirite mbeca nyingi no menya member baibo ba contribute mbeca twari na very few partners kwa gikundi kira nthomete kiribo ni resilient kuumiria antu bena umiria kwe oteonge urathoma ningo kwe yani iki yakwa kithomo kira ndathomere kebi the most important kiri ikundi bionthe birande netrande navyo gutigi kundi ndona kina nontu kieni kiumbira bari miranja ciao kwanda migwaci ni raia wa bararara bakaritie itikaiwe kwerawa mwanka twakinya ku launch mwanka naruo nukuona kinya mugwaci jurio na gitumi batakarandi barikania kwa kinya ni antu bena discipline ya mwanya nthomete ni antu bena discipline ya mwanya na kinya mitira ni menya korwe kwa ithera ri mutini no gategera kinya bakorima mugwaci ju uti muti jwa kwa bakura kinya jumwe kwa uga kinya bambwa the green champions ni andi ba mazingira na otoba uga
iba kwitu kwenda kamatini ano tukwina tukinya gwika ni public land imigwacie na ndi tugapaka tukathia na tukathia bintu bingi akinya tuketha twina kinya kula yara tugeka migwacie tu twaminja igapakwa igakara refresh muka tukikwendi kinya kagitate ekendwa ndoso muntu onde orogora migwacie na bara bena bata migwacie na bara bomba kuija ku invest kire migwacie no ba invest kirebo bagapa contract zikore companies contractor farmers no beje ba contract kikundi giki na baba geta ko kikundi gigatumika gwita community ne nikienda gikundi gikora community ikora na tumba ku build climate tutatuna resilience ya climate change mbuga sub chief otwire kwethara gukaria ate kwethara we sub assistant chief we mwekuru i challenges iwe kokoro kaira mbuga himbio kana ira ke ngogeku ambukie ndandikirwo mwaka wa 2010 mpumita gwita ngugi kungi na ala ndaita ngugi mbere ali a smaller community than community ran sabagala iji mbere buru impendete kusabu community na kira gimpejaga gikeno kingi muno ikuona kwina muntu ogaruka agaruka mukarie jwawe uri arakarie goro ukawa narua nabuja buji igoro mbuga atari na nyombo kethira narua arari entaka narua gwake yamba ukana ya yiga ndiga gwa nkoro yokwe kwigwa muno ndona ntu betu bakuma thinene na bomba guchinja bomba kwai bomba kujisustain na kingi kira gimpeja gikeno gikinene muno nguginekwa ikuona ana bakuthoma nonto imenyaga kithomo kia tonya ndene ya community gigucobu 90% athina iria tandi senior assistant chief ndiracio antu bathomi batimenya kuthira bathomi na bakinyunya njobi obyo muntu akena mbeca atonya ala kwagirite akarabira byagirite kagita kara kagirite lakini ra muntu ya indo utuntu akuthithia gutire atiumba kumesi nyana watho ko impe inke nagarira nkuona antu ibagukira muntu yinetite ngugine ethira wi mu biashara nwitite biashara na chiaku ethira mulimi wa nyanya witite nyanyene mpenda antu mbisi te antu aindo to imbije aindo mind in the voice workshop kwe case mbuga kugwirwe buru kire oritingo yo bwaku kwe mtu achenjeria life akugwiria buru au muntu leo ankenia sana na tumwe ibaba ingi ukona mbuga muntu atuire kurara kaja nonto bwa ulezi wabo mumire bwa tamuruyo onjobisha mugacha kona muntu gwa kugaruka eta kanisene achenja ngugire araitaga na oni kuri umwenya bange bondengire mo bagweta iria maninja wetumo aturaga kurara ome kwawe na ndelaira au inyote muntu lakini thai nachiakirite nyombe iga thai enda ya ng'ombe thai mutongerio wa kanisa yani muntu bobo gatuma nkoro kwe ikaje inye nyingi sana na challenges ciethire ire ngugine mbere buru ngugi yetu tumita inyamba na ajara jateagirite rira mbati kwithira nkali nyombe kwana mukuru kwa na bakwa iro ngugukia uwe ngija mbendi rumwe kugu nyagwa guchumbura ngikwira ukiro rugure mbonethira wina bangi gwaku kana ono rugite marwa jau na mugacha juhu ntiga gwa buntu bobwe mbaka muno lakini nonto ngugi nkaigwa nkamirita ali mwe ringi kwithira kwina antu baba inge muno ngugine wigeria kubatethia ukathira una wandu ibo inge muno kwibwenya baigagwa ugwe no bachumbura na uti ubathithiria aki kwi bangi
baigagua uyu inye mwekuru mantu ja mwekuru yatibati kuthikirwa no rito kulingana na kacha yetu ya Miru ukaigua mukote gwa mbira yani ukaigua kwina dharau ana ambuga ndi kuandikwo leo ikwagija challenge mwanka kinyoke enda kulingwa mwiri no ndo andu ibakuona mwekuru atina inye kwirwirira lakini rĩrĩa bishoni yetere mbere gutonya mwekuru ujo atina thina na muntu ndakwenda antu babuga ibetikiririe na they change. Yes chairman mbuga otwere imbi next ke group yenu na kwenda gukarabweria managers ake kana no bo welcome antu bange group nene kwa akuri antu tulirwa kidogo manda mucho kwe akwe namba gwetire ya gikundi bara gwetire ni iria managers batue twina antu baomera ba gikundi batiga iria managers twina antu batiga managers ba gikundi na nyabo tuteria yakuru mwe ku member wetu ina ikangurutia gano kuga twabanga bwega kanda icionde nyemera mi kwazia ya nture ile siri manager twina antu babengi kwe ya mutaratara ijo riko cyo gutonya gikundine cyane mutaratara na ndi gwatigo gatonya gikundine uja twakande na mauku na secretary tukambia gutara kumara twanjiririe tukona mtu mwa batere kuthona ndese ingana na tukuga ugona ndio thano kwenda tonya gikundine ita gitu plan iyo twatara na ndi gatonya gikundine tuketera tukenda ya okay mbuga secretary bo athiria babu ngogi enu igitamenya rigakinya nyabo buma umeo botigane na ikundi bora mwenye kwija bugatiga bawo kwina barabo komenta gikundi o mwaka ntubithagia election na ndi tutarana ata umwaka rago ayo enka kuma twambiriria mwaka thai butarana ate na after how long ntuga miaka iri miaka iri tugachinja bau tugekira bangi na bara twikaira kaingi tatucokaga babarario twitatu gikairo kenda muntu onde ontu egitari etagwe muntu tithomi mono temea kwandika rito ria muntu tugeta twichenjagie officials yo ugo ukomenya mwe manke etano etantatu tugeta tutungana twindo tutaturecera tuta secretary gikundi ne wariku acha arafu nukuga no tukweruka munya bangi no tunyako jantu kwe kuronchi antu ibokiuria mono baruriri bukambiria na riro tubera kandi ciambe kinye tuthirie machabu kumira una ndi tukiambiria kuande kwanda thai tugwire ningarame ngana butonya antu ibakuria mono baingi bokienda kwanza iguthithia launching thai ndi na antu bana batano bokuria butonya tonya atia uthithia atia kwa antu ibonere ikibui nontu tura twatarawa turiria managers bagutakanya na ndigu geta kwera mwekuru kanya janja jani mpumite nja mukuru kwa jaka mwira atwitange kwa chibu mairi manje temene na inaonere kuno umithio nontu nyande tanda yuge mugoja jo ndanda nyanja kanda mura ja tukwaragia at least yakona teria managers babate na iria managers batane weta wata bwatinda kura njobi da inge bugeta kunywa michema tututindaga jaiu batu tuma ngugene twetana bamandamu tukeja twachemanye tukareview na ro bona atia akana kara twathingatite tukwirenge yakange twathingataya mandamu ugwe ikakaria atia kamura ka gwita cukuru mungi kwiba ngibete cukuru bakaria atia una ndi tukatwa review mantu jantu tukana nja cietu na tukana tunganiria at least twono uto wachieve kethenya na baba ta cukuru bacoka na ndi uno ngugitea na tutigagwa twinoga no nturi batu tuditanguge community nenya nira mugatethia muntu ungi tikurio kari wambi no kona ende tukwambiria mantu amekwaci batu na ndi tukona tuketha tukiriagwa no ntumikwaci tu tukendia kumangirie kana ri turi antu kibao ndanyangiri thano njeko na ndi muntu abate abakabukinyira aterera kwenda kubariria bwega nontu muntu akenda gutwariria gutithwa kuna thina nontu acinta cifu wetu netherwa aria mbira buronde na ndi ukethwa ukienda gutwariria tutwaje na thimu yawe agatwita nontu niwe twithwa twi obicini na ndi agatwita tukeja obicini twinda na ndi tukeja tukarirua na twakara bwega kiri muntu wothe rokwenda twariria
mbegu. Menya kinya thaa igi turi na variety inthongi cia mbegu ya mikwachie si certified kalo na itukwendia kwao inyate muntu ogikundi ake ugwatwo geni muntu no alinge thimu akienda kuonda mbegu kwao namba yakwa ya thimu 0727 996 513 Chokera kairi 0727 996 513 yes. Ai mutekeria Meru TV umbetekerie tuthirekerie rugono rwa gikundi gia Kirotha au rito riakwa ni Kairuthi wa Kinyua tugwatanirite na Waridi Media.